ukuthi uyazikhethela ukuthi wenzani, hayi ukuthi uvuke kube abanye abantu abadecidayo ukuthi ngesikhathi sakho yenzani. Ngesikhathi sakho yenzani, njengoba kwenzeka emsebenzini yethu isikhathi esiningi kubantu abasasebenza. Une free will onikezwe yona okufanele uyi-apply ngesikhathi usaba. Yilokho okufanele ukuthi sikushintshe sabantu ukwesaba, ngoba ngesikhathi usahleli kwi-fear ngeke ureach i-level ne-potential le odalelwe ukuthi wena uzoyifulfilla la emhlabeni. Une-personal responsibility, ilana ke sekufanele ukuthi njengoba usolwazi lolwazi wenzani ngalo. Wenzani ngalo ngoba it takes ama-decisions ukuthi impilo yakho ishintshe. Impilo yakho ngeke izishintshe ngokuthi uya-meditate and continue doing izinto ezi-against i-natural law. Against i-natural law uhlezi uzoluza, uhlezi uzofila unfulfilled, uzohlezi ufike ngazi ukuthi khona lento oyichaseayo. Uyabona lento oyichaseayo oyijahayo ngeke uzoyifice kulezi zinto ocabanga ukuthi uzoyifica kuzona. Lento oyichaseayo leyo fulfillment uzoyithola kuwe ngaphakathi ngokuthi uvule inhliziyo yakho ukuthi u-apply umthetho wendalo empilweni yakho. Now to answer ugelo bebuzo ukuthi ukumanifesta wenza kanjani ukuthi ungapanic, kufanele nje ukuthi wena wazi ukuthi ucabanga ngalento oyifunayo egcineni ukuthi senginalokho ngizozizwa kanjani, bese uyayeka ukusebenzisa amandla akho ukuthi ukuze ngibe nebusiness successful fanele ngihambe ngiyofuna loan lapha, ngiyothola ifunding lapha, ngiyothola ifunding lapha. Already you know ukuthi that's an evil institution lo ufuna ukuthi fund ibusiness yakho. You need to let that go nje okokuqala, ngoba usuyazi ukuthi wena irresponsibility yakho is to do the right thing that doesn't cause harm kwabanye abantu, and then wenza ama-actions are required for you ukuthi wenze leyo nto. If uyadayisa, get a stock. Ngeke phela ucabanga ukuthi universe is gonna come and just drop money from the clouds ube wena ungayifaka nge-effort, but ukuthi uzowathola pha ama-customer, you only imagine the sales, not how